Hello! Fáilte go kitchen Bria. Smisha Bria. An dú, bí mi a sealtainn gút, mar a gheall mi an turas a chai, mar a níu pís an chocolate spachel son céicichin agus mílsinin a scetachig. Clec mi hín chocolate garacha, oedd sin an siorsa sear limsa, ach gydig tú chocolate le bonja, nio chocolate gheall a chlecca cújach. Fe mi tú a bhí rút bec feicalach leo sin gata, gynna bhí gan chesachig cús. Bechor gaibh an torst von ches sa vat nuair the leuasid. Tá siich le chocolate a farstachig mar a jensi sin sa bhrío mi gherig. Yn uair sa bhasio jesel, sgil mi chocolate a fé perfúnia an an rúben. Nuair the bhasio a fast nas chia, ach nuair nach roi cruai hast, jaar mi eile skian an an pís an intinioch, rein mi pís an tonach agus pís an gear. Fyddi tú cújach in chocolate a chud an an piping bag. Mar a hel piping bag agad, fyddi tú bag a plastic son keper in a chlecig, agus pís bec a jarig faraveca ac an jarig. Seo a first a has sporsel, fyddi tú gelum symbi a haring a hogristú. Rein misha uronak, cria, gelan jay, agus schnieven. Iech mi snaim chelchach a yenu cújach, a channa mi cíneach an jach sin choma. Ma bhe hiú chud mi barrachd chocolate ac a bhain ed cútiú. Ha seo féimeal ma hawar son in stickig isteach go céic nó mílsin. Fag o chula cael gus an bia cruai agus fuair. Fyddi tú a chur sa fridge son seo a dhéanú nas loia. An nuair sin, ma chai an farstacha gama, fyddi tú an tocail go furista von fé perfúne. Cud céic nio mílsin san bí son becin scetacha go dhéanú. Chud mi hín an yogurt parfait acamid. Haia coiad fatan na spatula na bha nam bheachsa. Ma dhéchas tú hain seo, un sco man na reinús na comments go hiasel. Mar a hí se bh churstin, ha mi a gríor an chocolate seo ihe mar ha, ach, ma syrid gút, bhí a féithing, agus gynna bhí gaiche sa hiadad, ha ma am leichas tú leis a farfé gújach. Blasta hain.